Hi, lebitso la ka ke Lerato. I'm from Bloemfontein, specifically Batho location. Batho ba bangata ba e tseba ka sports. I'm 27 years old, and the reason ke ngolletseng my type is because I've been jumping from relationship to relationship ke sa bone hore na ke ya kae halentlentle. And then from there it has been 3 months ke sena partner e leng hore ke stable le yona, ke bontshane mabaka le yona. Motho ke mo batlang ke motho matured, and of course tshwantse a ba le around my age, so ke batla motho a understanding, and first thing a respect come first. She should respect herself, and then she can give me that respect. I don't have to demand it, and a be easy to talk to. Communication is key, so ha re kgona ho bua, we can go far nna le motho. Obviously she has to be good looking, because ha ke batlo boreya every time I ke mmona. So I want someone a tla etsa hore ke dule ke khalla ho mmona. Yeah, so that's why I wrote for my type, hore mpatlele type ya ka. I'm not looking for a specific body type, as long as motho a na le kelello ka. Like I said, she has to be good looking, but nna nka shebela hore a ba se like too big for nna, a be body e sharp fela hantle, just good looking. Ke batla sebetse, yeah, ke batla motho a sebetsang, so that ke a tseba hore if a sena le nna where she is, and then ha ke mo sokole, ha ke mo batla ke a tseba hore ke mo fumanela hokae. She got to have something to do, preferably if a sena ngwana, then yeah, it tla be le W, it tla be le win. But then if a na le ngwana, ha ebe ngwana one, e ska ba 2 or 3, and ngwana hae a ska ba like too old, yeah, a be hantle fela, like less than 10 years, it's okay. Nna ke motho e leng hore ke too friendly ha ke ya ke lebane le motho. Well, di-jokes ke na le tsona here and there. Ke rata ho bua le batho man. Ke rata batho ntse ba tsheya around me, and ke kgona ho mamella, like ke na le that thing ya hore if we did something wrong mo gone, ke tlo fa another chance. Ke na le that kana what do you call this word, mamellonyana eo man, ya hore ke kgone ho bua le motho ke mo dudise fatshe, and I'm not short tempered, I'm always smiling. So ke rata motho e leng hore o tlo tla a mmita the way ke leng ka teng. Dumelang, ka lebitso ke Maleshwane, ke hlaha ke tswa Botshabelo, empa se ke dula mona Bloemfontein. Jale lebaka le nkentseng hore ke ngole my type, ke hobaneng ke batla motho. Hobane ke se ke na le dikgwedi jale ke sena motho e ke ntshanang seinong le yena. Jale e se e ka re nka fumana motho a hantle a tlang ratang. Dilemo tsona ha ke na bothata ba tsona, as long fela a se monyane haholo. Ha ke re monyane haholo ke bolela hore a ska ba bo 15 years younger than me, because jale tla be ka re ke mme wa hae.
empa he ka hobane I'm young at heart ha ke mind bo di band 10 or bo di band 2 ntho tse jalo jalo empa fela ke ipatlela lerato motho ke ka mofuang he nka thabela hore ebe motho ya kgonang ho iketsetsa le ha sa sebetse mosebetsi o permanent empa fela a kgona ho iketsetsa tshware ka matsoho hore ho be le balance nyana ka tlung bane le nna ke motho a helang ke itlamela so ha ke batle motho a tlo ba mbotswa ebe ke dula ke tsuile ke tsamaile ebe re tlo qabanela dintho tse senang kelello ha ke nka thabela ha ka ba motshonyana e seng a be too light skinned ba jwale ke batla the spotlight is be ho nna tabeng ya body type a ke choose hakalo a fela ile motho a phetseng hantle a senang disikisikinyana tse mofokodisang atch tla be le hore ke meharo ha nke ka batla motho a perfect ba lefatshe le perfect lona ha ka ba motelele nka thaba fela hela le mogutshwane ha ntse ke mmonela mona le hitleng ha ke na bothata bana ka ba le bona re tla ba hodisa samo because lerato ke ntho e jalo mo re jarelana mefokolo ntho tsena kaofela ntho e ke batlang fela ke lerato le motho a thabelang bophelo an exciting person a be adventurous hore se ka ba motho yo jwale se re dula re le ka tlung hore se re tsama bo dikereke fela like re ntshe man re bontsha hore we are young at heart bojala ho nna ha se bothata ha fela a kgona ho controla limit ya hae hore e se ka ba motho a tlo fetwang nkwapo jwale ha sa a hleutsi ha fela a nwa hantle a ba le seriti ha nwele a kgona ho ithabisa hantle ha ke na bothata haebe ana le koloi e le hore ke motho a kgonang hore I maintain nka se be le bothata ka ntho empa jano e ska ba koloi ebe jwale e tlo ba ngwana e bong hape relationshiping ya rona re tlameleng re mo hlokomele re mo etsetse dintho kaofela hobane to be honest dikoloi di expensive and I feel hore public transport is much more convenient hore re ka ba le mobility wa ho fihla mo re ratang teng Oh. Hi. okay Shabuna. how not Oh. thank you Hi again. hi So nna ka lebitso ke Lerato. hi lerato Ka thabela o tseba wena? nna ke Maleshwane Maleshwane. Oh, Maleshwane wa hokae? ke tswa Botshabelo mare hona tjena se ke dula mona Bloemfontein. Bloemfontein. Oh, that's better. So le nna I'm also from Bloemfontein, ne? Oh, ngwana ga o mama. Ngwana ga o mama. You know what they Okay. call us. Okay. Yeah. Ke thabela o tseba Maleshwane. Le nna ke thabetse ho tseba abuti Lerato. Yeah. So oga thabela whatever. Abasofili. What kind of person are you? Motho a thabelang eng so? To be honest, Maleshwane, what you see is what you get, ne? So today o ka bona a sweet person, abo. O sa no bone a crazy person. Eseng hore ke na le like multiple personality disorder. It's just that I can't matsatsi like ka o fapana, but I'm a person a dulang a thabile, ne? And ke rata honesty more than anything. Ke rata ho hlomphuwa. Wabo. So yeah, ke Maleshwane. Other than that, I'm a fun person to be with. Wabo. No, okay. So now
motho a seng stable a lentlentle hosane also go feta hosane I mean, also- le matsatsi, even nature is not the same every day. So I guess I'm aligned, wabo, le nature. I'm not gonna lie and say, oh, ke motho a thotseng, you know, ha ke rate ho bua haholo, ke a rata ho bua haholo, but sometimes ha ke rate, you know, when you want to be with yourself, yeah you are with yourself. But most of the time, ke mo. Ouch. You know. yeah So abuti lerato ena ke motho a jang? oh nna ne ke motho ke rata dijukunyana le nna sone so Di a tshehisa mare. I don't know ho tswa Because ha hore hona- yo, sense of abuti humor ya lerato. hao e ho kae Sure. Ho Ha tswa hona ntho e tenang jwalo ka motho a batlang ho etsa juku e sa tshehise. Yo. So a ke re hape le juku ka ditshwana ho tswa hore e ya mothong a jwang o kgona ho e tshwara fast juku kapo jwang hape ke friendly so ke rata ho communicate and respect something e leng hore ke nkella hodimo ho feta everything okay, so o friendly majiteng, bathong o matjheri ke friendly to everyone to everyone. but Bana? I have my limits. I'm not. I don't just go all out hore nka friendly ho motho e mong le mong fela e qalang ho mmona. Yeah. So o motho le a observang pele o shebe motho. Ke o bala pele ke o bona hore okay do you deserve my friendliness and the respect e leng hore ke tlo fa yona wa e bona. Okay. Yeah ke motho So bana bona o motho a- cause nna ke na le bana. So bana. ke na le bana. Abo. Okay. Ke How many? ke problem. No ke batla ho tseba Ke na le bana ba babedi be leng baka, and then you know mos batho ba bo mme re jang, you always have bana be leng hore you emotionally adopt wabo. So most of the time bana be ke ba adoptile, they're very close to me, so hi they could like ba feta bo 10, you know, but it's not like you dula le bona, it's just that you need to know hore ha ke re ngwanaka o hloka buka e itseng university, it's not really my child but I'm just assisting wabo, ke ntho eo ya ho rata ho thusa, that's why ke reng ke na le bana ba bangata so ba hao biologically ba babedi. two. How old are they? Oh, the first born is 7 7. and the second born is 3. She's turning 4 very soon. Very soon. So when ha una bana? Nah, not yet. Sure. Like in bana yet. Sure. Yeah. So how do you feel ka taba ya hore ke na le bana? Well, you got 2 plus. Ke responsibility ya hao fela all those ones you adopted them but ha ba dule hore kapo hona le batho ba ikarabellang ho bona. It's not like I'm 100% responsible for anything yabona. It's just that if they need assistance for something wabo. So wa ba khona. You know, I ke batle hore ke ba thusa financially fela, because I think o nahana jwalo. I don't help them financially fela. Yes, I do help here and there. Ha ke kgona. But most of the time ke ntho yane ya guidance, you know. As a mother figure, eh? Yeah, o ba thusa dinthong tsa bo sekolo or dinthong tse ba hlokang thuso ho tsona. Wabo, the advice, you know. Understandable. Malishani, how old are you? If A woman doesn't reveal her age, but just know that I'm older than you. I can tell. I mean, I can tell. Not for you're too old. Ooh, turn off. Like you're beautiful yourself, but Oh, thank you. I can tell. Yeah, you're older than me. What's your preference? Honesty, respect, and I want somebody abe yena wabo. A ke batle tlong actela mo today.
o batla dinku, tomorrow o batla dikgomo, o sane o batla dipudi, you know. Ke na le pejo, ne, a slogan that I live by. If it's not communicated, it does not exist. So if you're not honest and then you want to tell me something just because you feel like you're trapped or you want to get out of that situation, like you consider also honest. So I prefer respectful and honest man. Communication is key, eh? I believe like, thank you So much. I believe communication is something that if we are willing to be in a relationship, it can be something because communication can be very broad, and your communication might be how phone, you know, constantly wabo. How lepelaka, then you are quiet. So in a we just need to communicate face to face, and then rebel, or you know what, at least twice a day or. When I initially like o prefer motho a jwang? Well, now I was expecting someone around my age who Okay. Yes, and ne ke expectile motho a senang ngwana, but O no go tla motho la ka South Africa? but I believe ntse ba le teng ba senang bana mo South Africa. But even if anana le ngwana ne ke expectile hore okay, maybe ngwana ha e tla ba one, not more than that. Okay. Ke tla go feel like Ke rata. okay. Le ha ka man ke sebedisa yona. All right. So yeah, less than 10 of age, but since we're now on a little and they still meet expectation, I get less than 10. I mean, 2 is not many, but the whole 10, but yeah, how? the whole 10, yeah, how honestly, it would like me hore. How they like my partner. Okay. It's a question. Are you expecting more kicking on your extra turn? I get a relationship is a union, like a partnership. So we are in this together, you know. It's also image, but as much as you would expect I feel like if you say maybe this relationship can work, you know, because they come first, unfortunately. But if you na le bothata ka yona, it's still fine. 3 days move out, la fumana ba bang, wabo. So you the way we tell wait. Yeah, this is my thing. Okay. So, Smalishan, was it or? Pele ke o araba ke kopa o qetelle hore okay o nona no tlo fumana motho a age ya hao a senang bana, you know, so what else besides that, because ke a utlwa hore tseno tsona so di address it. I believe I was expecting that respect that you say you have. I expected the communication that you say, yeah, okay, yeah, and if you respect yourself first, then I know I don't have to ask for it from you. So that's what I was anticipating. Okay, so does this mean relationship ya hao ya pele relationship ya hao ya pele e fedisitswe ke eng?
Nga sa o hlomphe kapa dintho ne di sa spane. You know, things didn't just work out. Dintho ne di sa kopane. Plus, motho ne ke na le yena first, o na le distance le nna. So, re ne re sa kopane most of the time. And that communication, e ke buang ka yona, e ne leka. So, ke yona e ntseng relationship ya previous, e be unstable. So what tlo etsahalang he if I end up traveling ebe ke lo dula ko for nako e telele? Question is, will you tell me hore na wena o tlo ya kae and then what's happening there, all the stuff? Ke tlo o jwetsa Like, obviously. But are you going to be okay since relationship ya hao ya pele e fedile ka lebaka la hore ne le long distance? Well, I believe I can cope with that since it was the first time. But then, I carry up like communication, like I said. If like every time, every day, then I think I can span to you. Okay, na o tla rata. So I know motho a travelang a lot. Now I'm adventurous. Like wherever the road takes me, I go. But I do that only if it's beneficial for me. It's saying just for fun, wabo. So abuti lerato wa sebetsa? You know, not permanently, but here and there. I get. So o ka ntshwara o kgama ka o sheba. O ka ntshwara. Sorry about that. Kopa o kwenye he kgone ho mpotsa sentle. Ntshwarele hle. O ka ntshwara o kga, like, would you be able to maintain me? It depends hore are you a materialistic person or motho I understandang? am. Do you understand? I'm a materialistic person in regard to needs, wabo. Like, we cannot go out for shopping for the aparo, re sena stulo ka tlung, wabo. Of course. We na jwalo ka mosadi jwale. So I'm that type. I can cope with that. So nna ke batla ho jwetsa hore ha mbetsa. Ska mbetsa hore ke lo etsa manala. I'm sure wa bona le wena. Yeah, okay. One on Wa bona dintsi tsa ka. Moriri ha o ma Everything. different. So o tlo tlameha o mbetse ke reke sleeper couch ya ka kamoreng, you know. O mbetse ke fence jarete or something. So You sound like motho ana le kelello, Tasha. That got I me thinking. sound like You sound like that. That got me thinking. What's I think of your previous relationship? How's motho sharp so? Maka's how I sound like a haki and a mutio. I better ke hona You didn't tse ke think ithutang. good mutio, but so that's my perspective. my previous relationship it ended because of lack of honesty, Honestly. lack of respect. Libo machita da. I got to chitua. I don't share unless o go nyala mosadi wa bobedi. So bana ba hao ke ba ntate iwana, they are different. Different. You know, I'm a moving train. If it doesn't work, I don't waste time. I move. So how many times are you going to move? Taba ya bonkgono ba kgale ya hore o tlamehile o disetse a tjha ke na disetsa ntho tse ke sa di tsebeng. Una le ntho tse nka ka di tiseletsa mara ha ke tlo tiseletsa motho a sa etseng matsapa, ke tlo tiseletsa motho a sa nhlompheng, ke tlo tiseletsa motho. You do it once, hata koseng. So is this the same scenario motho wa pele le o ntse le honesty and ntho tse jwalo? No, not really. Me I saw di a tshwana hakalo. I would say motho wa ka wa pele, it was just wrong timing. Our relationship came at the wrong time. Abo? Okay. Yeah.
Wa bobedi ke ena the dishonesty and everything. Suwa terene. Ya, ehlile wa e shapa pere. Yer. Ona ile ga ha hlaya fela re. Ile ga bona hore ya my expectations hi they destroyed. Sure. Hi. Ha ke kena fela le ditopo di batle di ntia utlwa. Kare oh my god, ambassador ya bana ba Gaumama ke eo. I used to be a yellow bone. Oof. My sister Mohol, man. Mohol, I say she's not around dilemo tse ne ke di expectise. Motho a bua ka bo 10 ya bana kaofela. Hey. It's not make sure. What's working? Icon. Hai la ka ke batla lerata ke batlo foster. Kore ona sa hloke ke mo botse le hore na wa span or ga span ba njita icon na tlo nwa ya. But anyway, and he looks like a good guy, but as a brother, not as anything else, because now ke tlo kwala tšhelete ya rente diamond. Yena ke motho moholo ne. Moholo dikelelo tsa hae ke a mmona ya yena ona hanela like ona ana se motswadi so. Bo she's not demanding ka tšhelete. Yena wa e rata o itse wa e batla ne.